अहानबद मरोइब पाउ चाहाव पोइरेटोन असि मपानगी मियोइ सिंगने यामना पामनबा हेंगलकपन मरांग काइना पुथोकलगदी लौमी सिंगने इनकम हेना लाहनबा याबगी फिबम अमद लागले हाइखि खुरुमजरी ISCB बु मिरेंग ताबिरिबा पुनमु पुतराम नोकचरी हौजु पाउ संतोन पिजरी चाहाव पोइरेटोन थाबना लौमी क्यादा इनकम हेंगलहनबद नतना लौफम सिंगदा यूरिया फर्टिलाइजर का हेना हापचिंदुना लौफम अमदी लबु क्या मांगहनबदगी सुकन बंगमले हाइना संगाइलैंड ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की चेयरमैन ओरिबा तोंगान तोंगानबा लवु सिंगुगी हिरमदा थोइदोक हेंदोकना मना फंगलखरबा नेशनल अवार्डी खांगेंबम सामुसाबना ISCB न्यूज का अखनना उनबा अमद फोंदोरकली कुंबी सेटुपुर मयाय लेकाय हाउतक लौकोल द लेबा मसामकी लौकोल यावना पुन्ना लौ संगम निपांदा चाहाव पोइरेटोन ब्लैक राइस थाबगी मोंग अमदी लिंगबा होबगी मतंगदा अखोइगी पाउमीगा उनबा अमद महंगना मखाताना चाहाव पोइरेटोन असि मपानगी मियोइ सिंगने यामना पामनबा हेंगलकपना मरांग काइना पुथोकलगदी लौमी सिंगने इनकम हेना लाहनबा याबगी फिबम अमद लागले अहानबगी लौरोक्ता असेंगबा चानबा फौ थाखरगा अनिरक सुबदा चाहाव पोइरेटोन असि थाबदा असुकी मति कानरे हाइकी अहानबगी चानबा थमखरगा अनिरक सुबदा चाहाव पोइरेटोन असि थाबना लौफम क्यादा यूरिया फर्टिलाइजर सिजनरंबदो चाहाव थाबददी यूरिया चंगलरोय मधुना लौफम सु कनबंगम नतना लौमी सिंगी सेमेटलोन दसु फगलहन बंगम लगनी चाहाव पोइरेटोन असि नोमगी ग्राम चामदगी तादना चाबना हकचांगदा यामना कानबा पीबद नतना लैना तिना क्या अमसु गाक्थोकप ngami haina akhang hai kyana haina basna ngasidi चाहाव असि मपालमगी मियोइ क्याना पामनबा हेलकपना डिमांड यामना लाकपा हौरे लमदम असि लाइपाक लेहाव गसु चानबा चाहाव पोइरेटोन असि थारगदी लमदम असि सेमेटलोन अमदी खुनायस्ता अहोंगबा खरदी पुरकप ngamlagani हाइकी सामुना मखाताना ngasi angang singna chauchau megi mimi na chingba chanariba sigi mahutta chahaw na mahut sinduna tongan tongan ba item kya saduna angang singna bizaragadi hena kanaba oigani isagi lokfam da yamdrabada kharada oirabasu chahaw asi tharagadi lamdam asigi semet loan da ahongwa puraktuna chahonga hongba khunai mo oibangamgani haiki चाहावसी मी मन ग्राम चामदगी तादन चाहनबा याबगी खुदोंग चाबा कानबा मदुगी अखंग है साइंटिस्ट ने पीबसी मतंग अखोय इनबिरगदी फरनी अदुगा मुक अखोय लुहोंग खोंगदोंग बा सोइसी बुजा लुहोंग खोंगदोंग बा पुनमक केर कर्म धर्म सोकपसिदजो अखोय खेर होबो याय बुजिया तोबो याय गुला तोबो याय केक तोबो याय मतम मतम जे अखोयना चाहावगी लोइना सिनजिलगदी अखोय मणिपुर सि चाहोंग होंगबा लौमीगी यूम खुदिंगी पैसा पाइब लौमी अमम ओइबनी हाबिसिदि यामद्रबदा संगम अमा नत्रगसि लौखाय मदि यूम थोंग खुदिंगी यावरगदि अखोय इरमदा मणिपुर जि सेमिटता निपान तांगदबो ओइगनी वाहु चाहोंग होंगबा सोइदन अफबा लौमी अमम हाबिसिदि आई पुंग सेना थाजब लेजे स्पोर्ट्स पु पामजबा सानरोय सिंगी ममामपा सिंगना मचा सिंगबु लाइरिकता सोइगद्रा हाइदना स्पोर्ट्स तगी लापथोहनबीबा अमरोमदा स्पोर्ट्स तमाय ओनसिलिबनी हाइदना सानरोय क्यामा माहि तंबबु खरा मिराइबगी मोंग असे लमदम असना मियामना तोइना थेंगनरी अमरोमदा जित कुंदो मसानादा नेशनल अमदी इंटरनेशनल अवार्ड क्या लौरखरबी जित कुंदो एसोसिएशन ऑफ मणिपुर की सानरोय मोइरांगथेम लिनथोई चनुना नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी न लौबा बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एग्जामिनेशन इंग्लिश गनी कुनगमंगा की इकोनॉमिक्स ऑनर्स ता थर्ड पोजीशन तादुना मणिपुर की माइ पुरकपद नतना सानरोय सिंह अमसुंग माहिरोय पुमनमक्ता अचौबा इनोट अमा पीबा ngamle लिनथोई मोइरांगथेम थौबाल डिस्ट्रिक्ट की यारिपोक बिष्णु नहा मयाय लेकाइदगी हौजिक जित कुंदो एसोसिएशन ऑफ मणिपुर की सेक्रेटरी सु ओरिबा कोच डॉक्टर मोइरांगथेम इबोमचा अमसुंग मोइरांगथेम ओंबी बिनालै मगी मचानुपी लिनथोई मोइरांगथेम सिलोंग लेबा सेंट एंटोनीज कॉलेज की महिरोइनी चलिब चाही सिगी ओइना निहोगी मखाद लेरिबा इंस्टीट्यूट पुंबगी ओइना पांगथोकिबा चाही की एग्जाम अदुदा इकोनॉमिक सब्जेक्ट की ओइना थर्ड पोजीशन लोबंगम लखिबनी लिनथोई मोइरांगथेम मही मसिंगदा मांगजिल थाबदना तना महाकना पामजबा मसानादसु नेशनल अमदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट क्यादा गोल लौरखिबगा लोइनना वर्ल्ड जित कुंदो फेडरेशन की कोच एंड रेफरी जज ओइनबगीदमक क्वालिफाई सु ओइरबी मणिपुर की सानरोइनी लिनथोई मोइरांगथेमना महाकना एग्जाम सिदा पोजीशन होल्डर अमा ओइरकपदा यामना नुंगाइजबा फावी मखाताना मही तमथदुना यूपीएससी एग्जाम थानिंगी करिगुंबदा माइ पाक्त्रबसु ओजा ओइदुना तुंगी नहासिंगदा मतेंग पांगनिंगी हाइखी मांगना मखाताना स्पोर्ट्स का लाइरिक तंबगा
tuna adumak chatminabada thoidokna aruba amadi oiti haiki apokpa mapa moirangtem ibom cha amadi mamana manipurda leiriba sanaroi sing ase ayambana yamna yaitong kaidongba imungi mioi sing oigande manipur government na players sing bu pukning thogatna ba pibiriba incentive sports award asi haukiba chahi inglisingani taragani panda pikiba dugi matungina ngasi fawba pibidri lengakna hairiba incentive award sing asi matamatamgi oina pithokpirabadi mamampa oiba singna machabu lairik bu tamhangadra amadi sanababu chalhangadra khanbada thengnariba sel thungge awabasi khara makhai kokhan mangamgani hairaduna ngasigi government asna hiramasida ahin mamideng changhaningi haina phongdorakhi mahaki machanupi linthoi Egypt pangthokadoribo world championship asida thagi khalibasi sel thunggi khaluragadi thaba ngamgadra ngamloidra haibagi mipaiba adumak fauri hainasu makhataki school college university ki study ki dasang expenditure sports dasang expenditure si mayam ma para pasloga de ani mak life ta mangadra adagi sanabu thagadra habagi expenditure mayam ji ama pa ayambana si soina mayum ngaram ngani han khali aisu adum asoba awa pa ma wari huji to mathangi lakada world championship Egypt pangthokada jai thajira ni khali adu leipum khoi gi senthum gi aisu government gi through the hygiene with sum ba mahiroi sing amadi sanaroi sing asida pibe ba state government gi site gi kai tembang pibe aba sports society pending laiba incentive sports award sing adagi satra sing gi scholarship sing atam jana pibi dana sanaroi sing amadi mahiroi sing asibu puning thopeba awa family sing da itang haiba kana sing sine award sing ma teng pangge ga di ena nuai jagani haina media sa thamjage MZNREGS की सेनबा चाही इंग्लिश सिंगनी कुनगमरी कुनगमंगा PMAYG की सेनबा चाही इंग्लिश सिंगनी कुनगमाथोय कुनगनी थोयमदी इंग्लिश सिंगनी कुनगहुमदोय कुनगमरी की सोशल ऑडिट ग्राम सभा संगाइप्रो ममांग ग्राम पंचायत हियांगथांग सिटी ब्लॉक इम्फाल वेस्ट सिंदना क्वाकचल कोंजेंग लेकाई दलेबा पंचायत बावंदा पांगथोखरे थरमदुदा ओम्बड्समैन इम्फाल वेस्ट की ऑफिशियल सिंह MZ नरेगा की जॉब कार्ड होल्डर अमदी PMAYG की बेनिफिशियर सिंह सुसरुक याकी थरोंगा मरी लेना ओम्बड्समैन इम्फाल वेस्ट की स्टाफ युमनाम लक्ष्मण न फोंदोखिबदा इंडिया की खुंगंगदा लेबा लाइरबा पंखै की मनुंगदा लेबा मियोय सिंगना MZ नरेगा की मखादा थबक सुदना मखोय की सेमिटलोन द फगतपदा मतेंग ओइरे अमदी PMAYG की मखादा इंडिया की पक्का युम लेजतबा मियोय सिंगदा हारिबा स्कीम असना युम शानब मतेंग पीरी ngasi pangthokliba social audit gram sabasna MG नरेगा अमदी PMAYG की मखादा हौजिक चहीदा पाइखतखिबा थबक थोरम सिंगे अवारपा अपेन पेनदा नैनादुना तुंगदा मतौ करमना हेना फजना पाइखतपा यागदके हाइबदु नैनानबा पांगथोकपा थोरमनि हाइखि MG नरेगा की सही 2024-25 की अमा अखोई नैनेजगनी अदुगा मथंगदा अमना PMAYG हाइबद प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण पोर्शन सिगी युम साबगी हाइतारे मसिदा सही अनिगी 2021 अमसुंग 22 अदुगा 2023-24 की सही अनि सिगी ओइना कोई ऑडिट तौब लोरे ऑडिट तौबगी रिपोर्ट दम यामदा थमे हायरगा अखोना तौजरी बथबक सिगी अफफता अचुमरान अवारपा पुनमुक्तो तजा थबक सुबिरिबा जॉब कार्ड होल्डर सिंह अमसुंग PMAYG की मखादा खुदोंग चाबा फंगबिरिबा मयाम असिगा पुन्ना फमिनदुना ऑफिशियल सिंगसिगा अखोई याउना प्रोग्राम असे अखोइना सिंजबने कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा कक्चिंग मखारोम सेकमाई निंगथौ परेंग दलैबा नावरेम धिरेना सजी मकलबा मतुंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिनाख्रे सजी अदुंगसी अंगन अयुक्ता हुईना तानरक्तुना नावरेम धिरेन की युमदा चंसिलकपदगी फाजिंदुना थमलबा मतुंग फॉरेस्ट पाउ पिरक्खिबनी हाइरी खुदादुदा थौबाल फॉरेस्ट डिवीजन की DFO डॉक्टर L जेसिली की पाउताक मतुंगिना कक्चिंग फॉरेस्ट रेंज की फॉरेस्ट ऑफिसर सुंदर हुईद्रोंग की मीरेंग मखादा फॉरेस्ट की स्टाफ सिंह चंगशिंदुना सजीदु लौखलुरे हाइरी सजीदु नावरेम तिरेना फॉरेस्ट स्टाफ सिंह सिनारक्तुना लौखलुरबा मतुंग सजीदु हुईना चिकपगी असोकपा खरा यावरंबदगी ट्रीटमेंट तौदुना असोकपा मफम सिंह निंगथीना फोलबा मतुंग वाइल्ड लाइफ वार्डन W रामचंद्र यावना कक्चिंग फॉरेस्ट रेंज की स्टाफ सिंहना इरोय सेंबदा लेबा जूदा खुसनख्रे हाइरी
Digital Electronic for Girl Students haibasida nomagi oiba seminar mangasi Takiel gi Polytechnic campus laiba IEI Manipur State Center Seminar Hall da pangthokrai. SS Electronics Kurain sponsor Tauraga Pangthokiba Thorom Aduda Manipuri Institute of Technology Principal Professor Dr. N. Vasanta, Power Grid Corporation of India Deputy General Manager Waribam Amarjit, IEI Manipur State Center ki Chairman L. Swamikanta, IER Manipur State Center Honorary Secretary Dr. T.A. Subhashchandra Amadi, one-day seminar DEFGS Convener R.K. Naujinglena Athoiba Mithung Singh Oiki DEFGS ki convener R.K. Naujinglena handak chathakiba survey amada nupaga nupiga yengnabada nupi ne hena technology gi lamda watna leiba thingnari gender equality da nupa macha singdagi nupi macha sing ne hena technology gi khanghaiba watbana seminar asi pangthokpa gi tangai fadaba amani digital devices haiba se information technology device ta chokhat paleba amaga seasonaba gi facilities ta chang khenaba amani maram aduna mahiroi nupi macha sing asibu awareness amadi training na chingba pangthokuna khanghanna ba hon aduna lakli mahiroi nupi macha sing na so science amadi technology ki hiramda school college sing gi subject lower watpana medical line da hena changshin ba thingnari masida nupi macha sing bu science ki lamda hena khangba hainaba gi damak ngasi gi seminar si pangthokpani haiki digital hairagadi tasengwadi masi ki normal gi maming ni signal maming na adu ba every device including smartphone tablet camera loi mam subject digital electronics to bs or sagalakpa device oi bani na digital device ga sam na khangna bi gwane digital india ga na 2015 da manipur india gi soma hudokri se pillar ma pol leba program amaga paikalaga khena mafam gudimak da ji payment system da bauta cashless wena na ba paperless wena na ba administration department sing sida sin leba mayam se digital kan sing so khena sakhona na ba no na rakpase still honor targasu marak tu danga sai gap se dum lay aduna facility du phangba sin da kangbu ma phangda ba sin da kangbu ma adu gi gap se khena bridging to yana na baina nupi misa sing gi wena toraga asiki ngasi gi program digital gender digital divide digital electronics for girl students is sinja bene hozi pawgi mer thana temba brand tang lominasi wow soccer company gi crown maker wheel chahi yankhai suraba soccer company gi crown maker wheel hauzik market ta phangbiragani mahaw yamna leiba pisu yam chawba crown maker wheel saman mayam su mahaw yengbi crown maker wheel matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba kapidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba kapidon cup syrup thakpiu kapidon cup syrup Offer Canberra Industries Thamabun Masnam Lekai opposite DM College the Labana July Taramathu Kunmanga Fawa Yam Chorba offer on Pizari Madudi school bag ani Labada bag ani Hapchagan Yamadi bag Malay 20% off Pizari Miana Su and Kangaraba can back to school college seminar workshop sports airbag traveling bag rank on a Chingbaluina Pangigani Luina school singing oiba upon my uniform super Bigani Amasung uniform Kudimaki Apam design the customized order to Yagani. Free plastic surgery consultation camp at Caesar Hospitals, Langos from 12 to 19 July 2025 in observation of National Plastic Surgery Day 15 July. Patients with congenital defect, burn and trauma injuries, post-burn defects, cancer reconstruction, etc. may avail the facilities. For details, please contact 9007 9007 94 or 9611 609611. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Admission open Sanali Street Tutorial Thangmaban DMC Road Center Asik second foundation course class 10 Boseb Amadi class 9 and 10 CBSE Lagli Bazula ki Tangkut Manga Irai Nimitag Hauseragani SSLC exam 2022 2023 2024 Amadi 2025 ki result ta position holder kaya ama CGPA 910 Hawagi Manungda student kaya ama putok sa crack unit wise test mock test study materials recreational activities boys and girls ki hostel loidana ben service ki kudong saba supizari Chahini Fuhena Babina Haiba Maming Asina Anala Yengilamda Thazaba
quality leiba amadi cheksin na honabagi kudam oiduna lakli diagnostic tagi horaga multi speciality hospital amadi cancer care faubada babina na mangzil thaduna lakli haujiga muk makhata na changsilaktuna mayamgi mafam da kodol tamjari babina Institute of Nursing Manipur Nursing Council nasu recognize tawraba matam ga chunarba classroom advanced lab sing leijeri babina multi specialty hospital amadi AOI babina specialty hospital da clinical training fangbiu expert faculty nupa amasung nupi gi tokhai ba hostel sel yamna changdana babina hospital amadi khongbu oiriba institute sing da thabak tawbagi khudong jaba su pizari hauzik admission hojare suknatagi sit nipu khaktani ahan balakpada kudung saba pijagani babina Institute of Nursing Nurturing Care Inspiring Growth Sajiwa Zel Road Khabai Soi Imphal East Break ki matung da mayamum khana taram nokchari makhata ba pau pisari DM College of Science Imphal gi BAC masung BPES first semester English ngani kun ka manga kun ka taruki student induction program SIP gi thoram Central Hall DM College of Science Hall Imphal da pangthokrai SIP thoram aduda DM College of Science Manipuri University ki principal professor KSS Birbal yauna maru oiba mioi kyana president member sing oina saruk yakhibaga loinana Manipuri University ki faculty member sing BAC amasung BPES first semester English ngani kun ga manga kun ga tarukta naungna ming chalaba mahiroi sing amasung parents kya su saruk yakhi thoram adugi manung channa India gi oina National Education Policy NEP 2020 lakraba matungda Manipur da su anoba education policy si makhada lakli ahong basing asigi matang da resource person singna wangang ki thoram aduga mari lenana GM College of Science ki principal professor KSS Birbal na hauzik mahiroi singna khudong chadaba kya thingna ba matamni asiguma tamasda mahiroi amasung parents singna decision ningthina lahogo mathok tai ai gi vision amaga lenana GM College ta ming nongna chalakti basing matik chaba mi amamam oinaba honamina si phongdoki Tharamaduga Mari Lenana, SIP ki organizing committee ki conveners Weriba DM College of Science ki associate professor CSB Joina, NEP 2020 ki matung in induction program si Yamnamaru Oiba Mani, Anoba education policy si ki Chanakangon Singh Ningtina, Mahiroi Singh Amasung faculty members Singh na Kanganaba Amasung quality labor Mahiroi Putokna Pandam da Pangtopani. Chahi Mari Tamgadori Basigi Manungda semester Ani Mari Taruk Amasung Nipanasi Tangkak ta Tambaloi Baga Mahiroi Signa Tobia Bakayagi Kudong Jaba Kaya Supiri Doinana Pangtok Liba student induction programs na faculty member Mahiroi Sing Amasung parents Kyada Mapung Fana Saruk Yabaki Damag Tagatba Fundoki maram warga ngasi ikoni induction program si mapung pana pangkok laga parents sing yaubi ba guardian sing aduga sata sing wena yaubi raga induction program si mapung phaba toroga angan sing career da ojama yam punna satra mayam punna semina si ha sima ifam Chanaba Chinjak Puthokliba Lomi Singbu Lumna Lobi Duna Chahi Ma Chanaba Low Uzabada Maning Tamna Aki Khang Yaudana Low Ubayanaba Simbiu Makoki Awara Pamadi Low Uba the Changba Potlam Kudimak Matam Chana Pibiduna Potok Marangkaina Potokna Mating Pang Bahibasi Aigi Pandam Nihaina Manipur Pradesh Congress Committee Kishan Gi Chairman to Oriba Konthozam AC the Congress Ki Mirep Oikiba Laishram Nandona Konthozam AC Ki Manung the Lady Awang Jirida 18 Konthojam Block Congress Committee Office da AC dugi manung da lady by 18/7 polling station Kumbong gi lomi singda hari enthokpagi thorom da haikre MPCC Kishan gi chairman ju oriba Laishram Nandona Manipur da haukiba chahi khara asda lomi singda masagi lawfam singda law ujaba da maning tamna law ujaba phangdana lakli lomi singna puthokliba pothokna aikhoi khudingmak hinglibani haibasi khangna Center Madi Manipur da Palamba BJP Lingak Loinana Hauzik Ladiba PR Asina Kangshinadan Leshilipa CPND Manipur gi Governor Chief Secretary Amade DGP na Manipur gi Irang Asibo Atuba da Loshinduna Tangdu Laitana Lehenba Hingba da Changba Amadi Law Uba da Changba Potlam Kudimak Ahongbo Mamalda Line Fangana Basu Simbio Konthozam AC da Ladiba Lomi Singidamak Mamang dagi Angama Mating Pangtuna Lakpagum Lomi Sing Amadi Mahiroi Singidamak Mahaki Maikay dagi Angama Matamgi Mating Pangtuna Chakhotpa Awara Palay Tabe AC Ma Oibangam Naba Honakigani Haiki BJP Lengak Amadi Manipur Leba President Rule se Awaba Nomo gi dos nangda lakani Lomi have a posti Ako India da Bharat Malem da Quite Luna to Bodaba, quite Bevalina, Awam Taka Pukadoba, Mishat Amani, Haina, Ayak Midagi Tunga up in Tojir.
Kaching District ki Arong Nomaikhong Police Station ki manung chanba Phumlen Pat ki Jingjau Island area da thibu humba chathabada 9mm round lising amaga chamni supna taruk 303 round chamaga kunga manga amadi ahangba cartridges taret ngarang fagale hari. Ngasi Guwahati Manipuri Basti da Manipuri Autonomous Council Demand Coordination Committee na sindana Manipuri Basti gi mera paibi ima sing amadi ahalaman singapore na phaminadana Autonomous Council gi matangda Sri Hari Mandir da mifam pangthokre ngasi gi mifam asa Basti gi ima mera paibi gi President Ima L Champa KSS Singhazet Convener, Joint Convener Okram Lakikanta, Vice Chairman Roman Luwang, Executive Members Jiran Angom Amadi, Rajesh Mangangna, Maruaiba Wafam Kyatham Kibagalina, Committee Siki Joint Convener Rosan Irom, Members Apuchingang Kham, Roshan Yengkhom Sarukyaki, Ima Mera Paibi Singna Positive Response Pi Duna Thazabakya Piraki, Makoisu Kongjanga Sira Sarukyana Bohanagani Amadi, Committee Sin Lauriba Kongthang Koding Makta, Makoisu Angamathakta Sarukyagani Haiki. Ningsing Mayai July gi Taraga Taretasu, Guwahati Magchin gi Sri Hari Mandir Mandokta, Guwahati Sadgao, Narangi Ahalaman Singa Paminaduna, Ihawasigi Matangda, Kanani Nabagi Mifam Ama, Mai Pang Bangtoki Hari. Hazula Slakoda Maruiba Pong Kanapisari. Jahau Poireto na Simapan gi Miway Sing na Yamna Pamna ba Hingalak pa na Marangkay na Putok Lagadi, Lomi Sing na income hen na lakan ba Yabagi Fibro Mamalakli Hari. Hosipau gyo na di ISTV na sandok jari pa pao matanga solusyon jari, bilang tabiri pa pumna mapo mukha na kurop jari.